Dalan, kinapudno ken biag. Naimbag nga oras yu amin papagayam, inta ibasa ti Santiago Kapitulo 2, versikulo 13. Tadinto mga asi ti Diyos, inton okumon na ti tao adi nang nga asi. Ngam inton oras ti panangukom, agbaligin to ti kaasi. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok di ti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Bakit? Yawat ko ken kada ito yung komisyon ko itaabulan. Ni, nagpuskol mo tinda ito inyawat mo kanyak nga envelope lakay. Siyak ngamin ti kadakkalan iti sales. Ay na, congrats lakay. Oh, sagsasangaribo nga agpayso da ito inyawat mo. Iso nga ita, magatang mon jay arapaapam abag. Dagiti anak na lakay. Ado ka ti pagpagatang da. Sabado inton bigat. Rumwar tayo asa nga pamilya. Pare Mario, nakita ti impose mo a family picture yu je Facebook Nakitam gaya man pare. Wen, iso na panunot ko. Naawat mo je komisyon mo iti sales. Sige ngay, naawat mo ka din ti komisyon mo. Adamat basit. Nanya abasit, hindi ka man? Basit tamanula ang mati sales ko. Imbag ka man, pare Mario. Tasikalat tati kangatuan iti sales. Panagpunak, dahito talaga ti linya ka trabaho. Ahente ti life insurance. Congrats. Ket amangan no si kanto ti agbalin a branch manager. No tuloy-tuloy, tinangato a sales mo. Mario, anak ko, ada ka di bisita yo. Awan mat nanang, apay aya. Ada nga min nakita kaalugan anak ka parking di taparaangan yo. Ninanangan aya. Lugan ko dayta. Kagat-gatang ko. Lugan mo? Nay, imbag man ta nakagatag ka iti lugan mo. Siyak namin ti kadakalan iti sales iti opisina mi. Narigat mat motor lang ti usarak. Iso agim matang ako na iti second hand alugan. Iso asay saya ti agtrabaho, anak ko. Kayat ko amagunod ti arapaap ko ngagbalin a branch manager, nanang. Sapay ko mata magunod mo dahi nga arapaap mo. Dandanin, nanang. Sapay ko mga rod ta maipromoten ni Mario nanang. Kararagyo asapay ko mata maipromote. Duapay laang atawan na kas ahente ngumdakkel ti sales na. Idinto ta dagiti kakadwa na nagbayagan iti akumpanya saan dapay ang maipromote. Basta anusan na, maipromote ulat ta. Day tamot ti bagbagakan ko nanang. Maragsakan lakid din ni tatangyo, no istorya at nga danugan ni Mario. Wan ananang, istoryaan yun to ni tatang. At damanan na sales mo. Linawas kan samot nga umawawat iti dakkel a komisyon kadag iti sales mo. Saan, met? Ngem dandanin nagbalin na kasta. Ay, makilugan akman mat nga ron di tilugan mo. Secondhand lang dayjay. Ngem dumtang to ti panawen, a brand nyon to ti gatangak a service ko. Ay, saan nga imposible ang mapasamak dayta? Basit lang na points. Mapromote akon. Kat no agbalin kan to a branch manager. Siyak tulangan ti alaam a sekretarim. Abay ngay. Imbaga kon ti pudno. Nakapuyak iti sales. Iso basit lang ti komisyon ko. Imbag tulangan wala ang nakasekretarim. Ta agur urayak tulangan iti suldo. Lakay, anya ti makunam dito'y bagag inhatang ko. Napintas Dayta ka di bagbagaman ang inaabag? Katuan, nagatangkon. Naragsak ka mat siguron. Ang lakay, adapay kayat ko agatangan arelo. Ngam inton sumarunon ton day agatanga. Mas dakdakal to ba iti komisyon ko inton sumaruno a bulan. Ay nalakay, sapay ko matagtultulo yun day to aswerte tayo itibiyag. Auntie, mabalin ka di apabuludan nak iti kwarta?
Adala ang bayadak. Umutang ka manan, Almira. Idinto ta saan kayo pa nakabayad iti utang niyo. Pasensya kan, auntie. Tasimardeng ang nagtrabaho nila kay ko ijay Middle East. Gapo iti mapaspasamak agubat ijay. Ayawan bibiyang ko iti daytarason mo. Noan niya ti saritaan, iso tinaskan a masurot. Agbayadak, inton makabirok nila kay ko iti trabaho na. Kanon to paya. Ita, kayat mo manan ti umutang. Bayadak laang di insurance mi kanila kay ko. Ay, awan ti may pautang ko kan Almira. Makaparurod ti kastangay style mo. Bayadam pay di utang niyo, sakbay nga umutang ka manan. Lakay, magustuhan ka di day ti lechon asidaan tayo? Marurudak iti daytoy at tao asing singirak. Ay nalakay, saan ka kumangamin nga ag-cellphone dito'y sangwanan ti panganan? Tapno saan ka nga gung umutakas ta? Makapawan ganas timangan. Sino aya day ta? Daytoy nga rod sing singirak. Manon abulan asan na nakabaybayad. Kaya't na asyak timang supusop. Ni, ape asaan nga agbayad? Nagado ti pambarna. At dala nga roden iti abroad nila kay na. Saan pa ilang nga makabayad iti monthly dues na. Kasarita man na yung bag, Saan ako namangan? Naawanan ako ni tiganas. Ni, ape yung ating magtarkan. Awagak da ito'y ababae. Nasken nga agbayad. Nasayat mo ta sinong bata mong tiawag ko kan ka. Idi pa ila napalabas alawas apas dyu ka. Agbayad ka mat kuman. Pasensyakan, sir. Tawan pa talaga pagbayad ko. Luklukwen naksamit tan. Saan mo ka din akayat ti agbayad? No, adala ko makwarta. Bayadak amin nun. Tapno awan pang panunutag. Ngam na ira na lang amin nga awan ang talaga pagbayad ko. Awan lat aanusak itikaskan ka. Pasensyakan at talaga, sir. Agbayad ka itan. Nasken ama ipamuspusam ti pagbayad mo. Pampanunutam ka di pa, ije saan ang nagbayad a kliyenten? Tartari gagayak ti maipromote ita. Ngem addamat kliyentek asaan na akayat ti agbayad. Nangag ko nga rod nga inungtam ije telepono. Asino ti sana makaungat itikas jeng style na? Amangan mat no talagang awan pagbayad na. Kasano ko mga awan kat aday di abroad nila kay na. Ti kunam kit di, luklukwen naklaang. Ay nalakay, apektado ka unay. Di ka pa yan makaturturog. Pilpilitat nga ron ti makaturog. Ngem saan amaikat dito'y panunot ko day jeng awanan bain? Awanin na. Jakon magunod ti na nga to as sales no addamat kliyentek asaan nga agbayad. Saan mo mapilit no talagang awan pagbayad na? Awanin jay promotion ko no kastoy lang. Kasanon jay brand nyo alugan na kayat ko agatangan. Almira, Oh, auntie, makitsinda kayo matgayam. kita umanday ta basket mo. Adado pa'y tiginatang mo, ngam iti siya. Agam jay utang iyo, di mo pa'y mapaunaan. Adumot ngamin anak ko, auntie. Imbaglakan ka at adwa kayo laang ka ni uncle. Kan adada amin iji abroad. Iso day tati pampanunutap. Iso asaan kang agbayad. Ay, saan na kasta, auntie? Kat apay nga rod asaan kang agbayad. Awan pa ngamin at talaga pagbayad ko. Kasaritam nila kay mo iji abroad. Ibagam ngagsinsingira kon. Sika lang ti pinautang ka nagrigat asingiran. Kabagyan ka pa'y matngarod. Buisit a talaga. Pinirdi na talaga ti aldaw ko. Pare Mario. Agong ungot ka bigbigat. Daytoy man sing-singirak a kliyentek. Bigbigat a paghayahay bladen nak. Tapay. Di na pa'y kaya ti agbayad. Makapabwisit. Ay, gagangay mat nga adda talaga dagiti narigat asingiran. Jaksar dengan asingiran daytoy. Ay, naskan lang nga singiram. Maapiktaran ti sales mo. Dayta nga ro ti pampanunutak. Sa pa isagsagana kung tibagik nga agbalin a sekretarim. Di ka mandanagan. Matungpal dayta nga arapahap mo. Hangam, asino nga min ayaday ta kliyentem a narigat asingiran. Mapanak ita iti balayda. Nasken a makasaritak. Kanayon laan na pudot ti ulo.
Saan mo pa yan maimas timangan? Apektado ka talaga kadagiti narigat a masingir a kliyente. Anya? Dagiti daduma. Saan ko pa yan a maawagan? Ay, unay matdaytan. Agmalmala sa kasamat ten. Lakay, saan mo kumaasawan dayta? Mariribukan akon. Sapay kasapulan nga ipatarimaan jay lugan ta da perdi na. Awan mat kukwarta akon. Nasaya at mata nasabat ka, Almira. Nakita ka ijay simbaan, auntie. Nakimisa ka man. Wen, nga dinak nakita. Makimismisa ka mat gayam. Kanayon, auntie. Nasken ang makimisa tapno tumibker ti pakinakam ko. Nagano nga min dagiti problema pagdaldalanan mi ita. Ang panag ko na kat ilamlam mangam ti utang mo kanyak, gaputa din pinansinitay. Apay ko mga aramidak dayta, auntie. Awan kamat ngamin ijay balayo, no kasta mapanak agsingir. Rumrumwarak, auntie. Mapanak makitang tangdan. Kabayatan nga awan pa'y maipawit nilakay ko. Ay unay mat arigat ti biagmon. Makalungaw kamin tumutlaang, auntie. Sa anak ang mapukawan itinamnama. Amok, saan na kami abaybay, auntie Diyos. Kat kano ka nga rod ngagbayad? Kararag ka akararag. Kasapula kon ti kwarta. Apay ngay anak ka parking matlaangan day talugan yo di taarubayan yaw. Ay na, naperdi na nang. Awan mo ti pang patarimaan ni Mario. Apay ka awan. Kano naga do ti kwarta na. Kasano, adadagiti kliyente na asaan ngagbaybayad. Ay, saan mo't amabalin ti kasta. Marigatan ngagsingir. Ay, kasibot ni Mario. Kasano kayon a pamilya na? No awan mo't ten kwarta na. Sir. Umayak agsingir. Tamanon abulan asaan ka nakabayad. Awan pa'y lang pagbayad ko ita, sir. Unay kamatan. Agpakpaka si apasensyaan dak pa'y laeng. Agbayad to, into na dakwartak. No amok la kumaanarigat ka asingiren, saan ka lakuman a pinagmiyembro? Pasensyakan talaga, sir. Maawatan na kuma. Uray no kayat ko ti agbayad. Talaga nga awan pagbayad ko. Na-aksidente ni Mario. Nabuyak ijay TV, tinapasamak. Unay mo tan anak ko. Naawa na ni ti preno jay lugan na. Kat, kumustan? At dapat la ijay siyo, nana. Ay, nagbabasit pa ilaang dagiti anak yaw. Kasano no adadakas na mapasamak kan ko, ana. Nana. Sapay kumata dadagiti kakabagyan na at tumulong iti day ti apanawan ti pagkasapulan yaw. Mabait lang. Asino nga tamot ti umay abisita. No kaano ang mapanak makimisa. Isumat ti umay na. Naimbaga bigat mo, auntie. Apay manan, Almira. Itala ang makaumayang titibalayo, auntie. Una, tamok nga damanin ka sa pulam. Ay napasensya kan, Almira. Ngam talaga saan ka napautangan. Sana nga umay umutang, auntie. Umayak agbayad. At titibayad ko. Inayon ko matandya interes na dita. Ay na. Nagsaya at kamatan ka, anakan. Ay, agyaman mala, umunag ka nga rod. Tabilangak numano da ito yung bayad mo. Kaya't mo ka diti kape. Ay, umunag ka, anakan. Saanan, auntie? Adamot pa panak? Ay, uwan gayam. Nangalami ti korta. Adan trabaho nila kay ko iti abroad. Dakal akumpanya tinangalakan kwa na. Agpapaimbag pailaang nila kay ko. Asino kayo kadi? Siyak ni Almira. May isa kadagiti kliyente ni Sir Mario. Uwan. Malagip ko.
At dadakdakamatin na anagan mo idi a kliyente na. Umayak ag bayad. Igulpi ka bayadan amin. Ay na, nagsaya atin no kasta, ma'am. Kanayon akmatan. Tapno adanayon ti igatang na iti agas na. Urayak lama kalwa iti day tanga imbaga, ma'am. Nagsayaat kan. Agyaman ako na. Agpaimbag ka lakay. Ani, adamay sa aklintem ang nagbayad. Kanang tad pa ititulong na kan ka. Kunak nga isarden kung trabaho kas ahente. Asino day tanga ibagbaga man nagbayad. Almira ka no tinagan na. Anya, Naganos day aklintem lakay. iso day tadya ibagbaga ka narigat as singiran. Di resibo. Ipan mo tulaangan iji balay da. Wen, tapambarak ti agyaman kan ko ana. Gapo iti kinaimbag na kanyak. Lakay, ituloy mo ka di pa dito ang trabaho. Wen na, at dagayam dagiti naanos at tao. Akas kini Almira. Basta naanos ka, naanos dan tumat kan ka, lakay. Kasta talaga tibiyag, lakay. Nasken laeng ti panagkikinaawatan ken panagpasensya. No nasaya at ti ugali, nasaya at matibanag na iti udi. Papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Iti direksyon, Virgie Baclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kandaytoy nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.